Mga binati ug manihal kong matalong welcome to my channel, welcome to Matalong ni 14 2021. Magtinabang nga dito kanunay alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Together we work as one para makabot nato ang kayuhan sa tanan. Okay guys, magtinabang nga dito kanunay alang sa kayuhan sa taga Matalong. Okay? Mga itong guys.